Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Hey, namuntlha of course hi ta hi khela la hi xa makhombo loyi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele vhele ya na maniga hi le xigazini vhele vhele. Yeah, even then from there vhele vhele hi ta hi khe hi ta ka mahungu yo biha swinene about Giyani Airport man, Siyandhene Airport, the new name vhele vhele. Yeah, even then makumu hoy hi ta hi khe hi hetelela hi DJ Mumba, the Black Mumba. Yeah. So hi ti 17th of May kuna hi posta nga fika a yi posta on his page yo nyamalala. Okay, na ka yi nyamala mara ma swi tiva ku ta hina after this screenshot xi kona hi ta tirhisa xona swi lunghile. So kuna hi post leyi nga fika yi tsala ni nga veta swona ku la ku boha maniga mvoyini man, a mvoyini. So hi fike hi vona fika tsala ku byi busy no team up, mi byi byela ku ni te a ku cincanga nchumu, ti-hit ti le ka ndindani, nonsense. Hi leswi of course hi nga fiki vona xa makhombo a fika a tsala swona kwalaha. Okay, the initial thought vhele vhele a hi ta ku maybe a nga a kha a vula Gagash, but a swi tiva ku na Gagash se va vuyela a va hana ti-issues va right. Na ku le ka birthday celebration ya Gagash rhamboni xa makhombo, just no loko va hi clearile va hete hi yona, as you can see kona is also invited, so a swi linked na Gagash. Mhaka leyi vhele vhele hi vulavulaka hi yona yi kongomisiwa straight ka maniga. So what's happening vhele vhele okay, languta swi kombi na ku a nga kha reference ka crew ya lavo Blizzy Boy na vo i Black Myth, hi vona ni vona ku va ri associated swinene loko hi langutisa la vhele vhele. Ma vona ku tlhela ku na vo Metro Beats swi kombi na ku swi tikomba se va ri crew yin'we ni manigi hinkwawo swi tikomba va ri e crew yin'we. Even then hi tlhela ka statement xa yena i fika tsala ku ti-hit ti le ka ndindani, nonsense. Leswi va nga tsala swo ti-hit le ka ndindani, which means is basically talking about music ku ti-hit ti na yena vi nge lungi va yisa lava, hi leswi a nga tshama a vula swo kona. So beef se yi sukini out of nowhere, hambi sweswi xa makhombo a ta nga phikizana vo Blizzy Boy, but swi clear ku i phikizana na vona like the crew leti ku manigi yo ya nga nghena sweswi tiveka ku na humeleka ku high rotation a hi xihundla, a hi xihundla va ri ku team up and stuff like that. So swi tikomba xa makhombo a nga lavi ku team up na vona loko a za a tsala statement lexi ku a na swi symbol a vo to featurana na vo Black Myth, mi swi twa ku swi va kha swi yimbelela swona tinghoma ta swona. So a ni ti ku hayi xa makhombo a ti hi post leyi, so i beef, so i line ya vo Savage, so ha ridzi ta khe hi voni swona, but so far is also doing well. Because as we speak Marhilani already hi le ka 470,000 views by far hi tshohe tirhoko to tala ku ya hi loko hi khe hi landzisa parody ya yona ma hi twisanyana like the duration. So in a month is already maswona ku yi fikise kwini kwalano, yi tlhavini i tlhave ku tlhava na yena, as you can see kwalano. Namuntlha timana namuntlha 18th of May, swin'wanyana na n'hweti nyana tani swi mi swi vonaka in few days and stuff like that. So hi leswi a ri byi ta khe hi vona swo swi ta fambisa kwini. Vona tlhatsana yin'wana post I think a swi necessary for now yi ku postele ho fola nga yi deleta hi ku munhu u delete ni nga yi screenshotani. Ya ha ri kona i fika tsala ku xa makhombo dingozi Wednesday next week ya huma, I'm quad hi leswi a nga kombisa swona. Post leyi tsale after loko a va challenge nala, so for now I don't think xa makhombo it's necessary for you to release. Management a fikeriwa na yo ku a nga humisi, a yimeli nyana a makumu ka n'hweti laha a kota ku targeta ti 16th of June. For now a tshiki Marhilani byi rola man, track leyi loko rolling like futhi no humasa fa nga humisi. Loko mina no management a ni ta ku byela ku nga humisi nchumu, ndi right Marhilani ndi le ku tlhaveteleni, a ndi le ku tlhaveteleni i ta ti-track ta kahle to performa leswi tibaku na le ti-tavern. Marhilani loko no fa mi nga tsaka like i ti-track ta kahle leti ko nga na need yo a nga humesa swin'wana mara xa makhombo hayi a ridzi.
ya emindzeni vhele hi kha hi tlhela ka mahungu yo biha mani timhaka ta airport ya le giyani already there's bad news a swi tekaka na 3 days ni hi hava na 3 days ya so vhele mi nga mi swona vhele previously na ha ku endla e video laha hi kha hi update hi timhaka ta ka Siyandhani airport ya ro kha kombisa ku vona hosi Siyandhani va nyikiwe go ahead kusuka le henhla leyi vona mhaka leyiwa as you can see kwalani on screen ku na papila ri nga kona I'm not sure if ri ta vonaka kahle na so I'll try to find a post munhu loyi a nga swi tsala kunene wa n'wamahungu on Facebook hi vona ku swi endlisa ku yini and stuff like that so le ka Siyandhani le vhele le airport le so swi tikomba na ku hey already there's a problem there's already a problem ku na papila ro karhi ri nga kona leri vhele ri lwaka against the airport and swi tikomba hey ku lwa hi matimba ya kulukumba swinene a swa ha fanele masunguleni nawu mi nga ze mi swi vona ku hey ku nge lunghiwi na ku swi ta vheta swi va swi pfarise sweswo swa mhaka leyi okay a hi ni ka post hi ta kha hi tirhisa this page ya Limpopo page va kota ku va Limpopo business page va kota ku va swi tsala kunene swi humela handle laha hi kota ku swi vona kahle ni twini ku laha swi nga vonaka kahle ku hi tirhisa that letter ya fika va tsala ku construction of airport in Giyani unauthorized as you can see swi le nawini so despite the hosi Siyandhani va hi kombisile ku a va le henhla leyi suka ka matsalani va va nyika go ahead still a swi le nawini loyi kha hi languta kwalani and se mhaka ya ku ya tika because Gateway Airports Authority Limited GAL have distanced themselves from what they said is unauthorized construction of the FY Siyandhani Airport in Giyani as you can see kwalani so very actually nawini and stuff like that va kombisa ku very Friday Bombo Investment Group in partnership with Siyandhani Tribal Authority launched phase 1 of airport in Siyandhani village Maragal va distance very from decision ya Bombo Investment Group ya vona GAL very as the official custodian responsible for the management of all public aviation assets within Limpopo province. This action was taken despite a formal directive issued by the Limpopo Department of Transport and Community Safety instructing them to halt all planned activities associated with airports development as you can see kwala so vele kombiseni ku a va byeriwini lava bombo ku va nga emahlweni ku hi kwalani lero ku hi va gala va tivi ku ri na xiviko xo karhi xi nga confirm vele swi kha swi huma le henhla le vele like ka matsalani ku vona Siyandhani va te va kume na confirmation kusuka ka le henhla le and stuff like that Bombo Investment Group was adequately informed that any further steps towards the development of Siyandhani Airport would be premature and potentially in violation of public procurement laws. The facility is a state-owned aviation asset. As you can see, airport yi ownwa hi tiko. So no government yako yi useless. Na switwa leswi va nga ku swivuleni but useless. Yi rich leswi kha xi wa xibola mara. A ni le na vlog ma nga ma ehleketa vlog le ndhawu leyi bolo ku bola mana a xilo lexi a nga zi ku ri nchumu. Na tihoma to tirha ku wela kwala. A ko ndhawu ya tona nchumu no titlelako. A ku nga ri nchumu xi ya ko sirha Shakon. Yeah, okay. And as such, any investment or development related to it must follow due legal and regulatory processes. Sweswo vula ntsena ku va fika ku landzeriwa timali munhu to karhi leti fika kha ti huma ende swi ya manager hi vo mani sweswo so obviously timhaka ta mali swilo leswi loko swi nga ku pfalapfariwile swa fana xilo lexiya xi risiriwa va nga va tshikunene va developer the area mara swo ti fanele hi ku xilo lexiya xi nga handli mali va yisa lava ta tisa mali lava ta tisa development around Giyani ku ta traveriwa vona mhaka leyi so tani swi mi nga swi twa na vona hosi Siyandhani va kombisa ku na va CTM ve le ku tini lero a swi ta tisa na business opportunity so leswi va nga ku swi vuleni va GAL hi le ku swi tweni but swi useless hi ku a va nga ri ku endleni nchumu hi ndhawu liya so loko se yi lava ku pfuxiwa hi kona se va lwaka so mo swi ku vo lwa na hina kahle ka Giyani
Given the circumstances, the matter has been referred to our legal advisors for review, and appropriate actions will be taken based on their guidance. So, swi clear ku haku bombo group va nga yi wina mhaka leyi ku vele ku kombisa ku swilo swa state. So state they can do as they please. Lero xiloko se swi ya ka the ruling party, mara ku swi ya kwini. So ruling party yi fike yi nyika a go ahead. Va gali va yini mara. Loko the ruling party yo nyika a go ahead. Hayi a ready swinene heta matimba a hundze. Then very clear. Like DJ Mumba, we have some great news about him. Ngaze, I was thinking over this scroller. So if you check very safe, if you come with this track, young Marongan say now 1 million views. As you can see, so in congratulations to him. It reached 1,004,378 views, as you can see. So in congratulations to him. International. Ngibela amandla ngoyipfula nyana laniwa yeah. Masho xibina this entire like iconic na the entire sim straight nga se yimbeleriwa a xibini the man swinene a xibini even the intro it was good a xibini a ku ri hangalasa wa nyuwana a xibini congratulations Mumbai the project awu yibina ku ri ephini a xi yibini leswo loko ri amukeza msika banda kumla ku subscribe. Stand with me up, buy you Gucci, Prada, Jimmy Choo, me. We can do whatever you wanna do. Mina kusheketelela, ufanu nyele gongwani. Iguna nyanga nyeri walongo untaba ikis. Lamza lokon taba ikis. Lamza lokon taba ikis.